Wengane zakwethu impela trend indaba phana ke enkundleni zokuxhumana kamakoti neshende ngathi ke bezidika ngayo ke inkonzo yasekamereni kongaphansi kongaphezulu ongaphansi ongaphezulu kanti ke indoda ke isimbonile ke lo wakwayo ukuthi iyamxhoba yavele ke yamhambela bafowethu impela phamba sikhuluma kakhulu ke ngicela banqale ke nibengelele kuyona ke imboso set MTV sithi nje masiqala ngene channel ihake wenze kulungile uciphize usubscribe na notification bell khonza sithola zonke izindaba ke shishayo nazo ke izitrendayo hayi ke wengane zawothi impela iya trend indaba phana ke enkundleni zokuxhumana kamakoti neshende ngenkathi ke bebesijabulisa ngayo inkonzo yasekamereni kongaphansi kongaphezulu kongaphansi kongaphezulu bedlala wona phela ke ugenqe gonqo ke beqhatha ke zona ke izilwane kanti bazothi impela ke mabese beqeda bejulukile ke bemanzi benjalo bathi behlanisa zona ngezilwane awulutho ke azisahlukani omunye uthi ngingenile wena ke futhi ke ungenile la awusakwazi ukuphuma bafuthi impela ke kwanzima ke ukuthi ke bazehlukanise kwanyanzile ukuthi cha impela ke ababize ke abantu ukuthi yawu laba ke sebebhekene ke nenkinga bebethi nje bana badlalela kanti wawu hayi umdlalo wabo ke userious hayi ke bafuthi impela ke abantu abafikile phana ke endaweni yesigameko bazamela ukuthi bathinte yona ke indoda bazisa ukuthi umngakho lana ke sexetshulwe kabi ke ishende emzini ke wakho bafowethu ke indoda yathi cha impela ke mina ke angingendawo lapho lokho okwabo kubabili uma ukuthi bahlangene hayi abahlangane bawozehlukanisa bona njengoba ke bezihlanganisile hayi ke bafowethu ke impela ke abantu kuyaphoqeleka ukuthi ke bathathe phela ke le couple lena ke yomgonyati bayithathe bayiseke kumelaphi wendabuko ukuze bakwazi baphela ke bathole lona ke usizo ke bahlanganise kumbe ke bahlukanise zona ke izilwane lezi ezincamathelene bafowethu impela ke bokushubele kakhulu ke impela ke behamba ke bedibene bequkuliwe wena ke impela ke izitho zincamathelene bembozo ke ngayo ingubo ukuthi abantu phela ke bangaboni ke amanyala ngoba ke bongekho ukuthi ke bangagqokiswa njengoba ke bebeze hayi ke bafuthi impela bayile phana ke kumelaphi wendabuko naye ke ozamile ngayo yonke indlela ukuthi abatholele usizo nokuthi ke egcineni bagcine ke sebesizakele zahlukana ke izilwane kanjalo indoda yabethi cha mina ke angingene ke ndawo vele lona kudala ngambona ukuthi uyangixuba uyangimixa ufakisa ezinye imoto egarage lami hayi akazibone bafuthi impela ke benjalo indaba phana ke enkundleni ke zokuxhumana ngayo kuyidaba oluthanda kakhulu likamakoti neshende bebizidika ngayo inkonzo yasekamereni kanti wawu izilwane ke sizoncamathelana ke zingasafuni ukuthi ke impela ke zehlukane wawu babona ke izwe lonke ke kuona ngamanyondululo ke ebebewenza bafuthi impela mina ngimboso sethi MTV ngithi njake ngehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo